Lalu Jesus magas na sosok Ijabelen, 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 Ijabuyan kapitan kau, Sai Mesias maafkanyaku, ini tanggal aku, Ijabelen, Ijabelen, kini Tuhan kuniatkan, kumanak Bapa ipan kodmu, jahat kuniatkanku, Ijabelen, Ijabelen, manmoh tulung piangen, jahakan tosi dirai dia, malinangitan kantasihan, Ijabelen, Ijabelen, Niñu Jesus lahir terus, bangun Maria, Niñu Jesus, pesta grihan iman pastor, ilademu, hingga kau ingin aseku, Niñu Jesus, Niñu Jesus. Pengin Zeus, pengin Jesus, umat nasi Zeus, jauh waktu kita kasihan, ihatat dengan nafas nihan, gigi guhat dan Zeus, gigi guhat dan si Jesus, pengin Zeus, pengin Jesus, dalai Lord present mampus, I know tirai sihan, Jesus, tapi jani hasi Jesus, pengin Zeus, pengin Jesus, Bapaknya si Jesus.
sinananya Lagus pineblenzus Lagus pineblenzus Half a day. Ay, ti católico jugum gimenagalo zadzao adzo na klassen dandan sa Chamoru. So dispensa jo, we are still waiting. Inananga si Siñora Teresita Concepcion Flores. Este macombida gui para Zoom lo puente hagas tia usa i app i programa pues sigya ma-update i app. Pues hunananga gui. And so half a day todo samzo, mientras tanananga i bisitata pago put fabot, masaya manu na ega, masaya hadzi how pega put fabot gi comments here, hadzi un representa, hadzi familiamo, zaginin manu na un ega estina episode pago Fanachu. So for those of you watching, put fabot, type into the chat, hadzi familiamo, what is your family? Ginin manu naina ega. From where are you watching the episode today? And so pago parat discuti esti costumbre ni Chamoru gi durante ni champon Pasqua Noche Buena, Christmas, champon Christmas. And so lo giminagat maskabala si tiningotnya si Siñora Flores put todo esti sia sa tetsagwe Hagas mamanana gwi Fino Chamoru and Kulturan Chamoru membro gwi lokwi gi Kumision I Fino Chamoru. So what tiningo who put esti hungan manutsa zo nobena who ketsok gwi pari familia ni nobiahu gi mapus na sakan za esto sangani hamzunai na tiazui hiningeko ti katoliko zo pues gi dumangko lohu ti hu praktika zo sia lohu ripara sa atsokabuenti católico en Chamoru how pues un repapara adjuna clase en costumbre lo paraguahu uno gof jahu por adjuna clase en tanaitai na gof tardong I Fino Chamoru za hungan gi unibetsarat guahan mamanagwizu class puri tetsa za pari class susia gi Zoom hufanagwe esti sia lokwi puri nobena zanazuna class and enegi si Siñora Flores hungan humaholo ma paguna gi enegi lo trabia timana tsetsetun trabia i audio Siñora half a day hungan enegi okay hakeken etsetto ni sunedunya sa podíamos manacetto nestino biai oi tisinya hungan well mientras tanananga zahunai na befanui hamzu esti so enegi Siñora dispensa jo todo samjo por favor uusaha I telefono sa timatoso esti na instrumento ni maagang computer gi Fino English gi oficinaho pues in fin dispensa jo talong dai half a day Siñor doctor Tadjagas gof magov zu na matto para esti na episode sa megay manananga esti na episode kololotnya para Chamoru manyaska gi San Lago sa siyempre hiningok niya para esti na klase tradisyon puente guaha familia mapraktika ha lo imegay niya por ejemplo imegay niya na estudyante ko gi Zoom tadjanay mahungok I kantan nobena or benti utuha mahungok fan matuman hangi lotori otrusia timagoftungo and so
man apuraw siya na pon diskuti mas por esti siya pago. So hunggan ba naihaw gi piso, Siñora? Hunggan, Sangani ham por esti na costumbre para Chamoru. Pine nila be usangan na na be taja mas maulik tamano be explica na presentasyon i experience ko ni ganay dumadang kuluzo bini na isla no hami na familia jan mege entities na tempo gidi nikikewo mapraktika to di tempo i Nubenan Niñu. Jangan matu na tempo gisakan mansesen mago itaw-taw sama para umagop i mafanyagon Jesu Cristo, no? Mafanyagon ni Niño Jesus, pues, ginin adyo na mapresenta ginin Nubenan Niñu. Pues, sunggan, ukomprenda, janggin, tila, di mahuhungok na tiempo, mucho mas di manaybi, gwini, jan, no, ifan matu man hindi, mas mahuhungok. Logwaha mas kanta siya, fera kifan matu man hindi, no? Lo tita huhungo ke sa ti pareo jan entities na tempo. Entities na tempo jangen matu na ora gisaken ta prepara siya i Chamoru. Jangen mapromesa Nubenan Niñu no manhono pare halumutano zaman manuli lumot manuli tinhanong siya taigwi galat. Dahil mausa para ibilin maalo ke zibilen inatibidad. Wow. Ane para maplanta bilen na Fino Chamoru no ta usa. Lo Bethlehem adjugi menagahit kumekelek niya ibilin. No? Pues jangan maplanta todo i Manyantus taigwi si Santa Maria, si San Jose, jani Niño Jesus. Fera ki pumalu ni ilek na pastores, no? Ni tumutuli komokon ni ikinilu siya. Pues man mati tres rai. Logi tinituhon, jangan esta maplanta 9 días. 9 días Nubenan Niñu. Para termasama na klase novena. Pues Nubenan Niñu magahit di kada dia. Di kada biyahe para umatusa. Enigit finini na ifan matu manhengi, no? Matututuhon. Pues tradisyon, edso ifan matu manhengi después. Itinadadub di natinadadub talo. Después makanta si Jose dan si Maria. Jangan munhaldan ni si Jose dan si Maria. Now, kada dia David yung mataytay. Tapo makanta. Después kada dia na matulaitay. Di maaalok ultimo na kanta para adyo na haani. Maagang sabi. Pues isa guahu tetsa do lokwe. Sa po di sinanahu tetsa, sa giningwiza na utungo mas po Nubenan Niñu. Uta titiji guau jani mani luenta titiji guana bay na onsi na nobena sinanahu atututsa. Onsi. Pues inta titiji intingo loke man eja kamanganta. Pues eno na idat magay di menagay bay sanga na istay 13 años. Esta man ututsa Nubenan ibisino. Di 13 años. Pues no, tabira tate po di kanta no, itinado zo binaoni. Pues ultimo na kanta je maagang sabi, sinya itetsa atulalay ka kada dia. Jaguana tetsa, afafaisin igay gima, igay no bina. Hafa malago mijo para pa guna ani na para ta kanta. Pwede zilig niya, ni sa para makanta, nagwinay jadun no? Bani ningo ki nagwinay jadun. Tiyo adyo tahungog loke no zilig niya. Nagwinay jajuna na padgon. No? Pues, Siñora, pipa. pues niya ito loki na bula sabi. No? Wana sabi zilik niya. Linangitan ninyo. No? Wahadyo na sabi ilik niya lokoy iiti mo na sabi, no? Lo first diskuti iiti mo na sabi para iiti mo na haani. Ginubena. Lo gwajiling niya, tapalagwi sa jawi padgon, bilen. May kanta niya, Niño Jesus. Pues para iuti mo na haani, tenga itetsa, jan igay no binailig niya. Nita kantay si danda ni panduretas, no?
Pues si dandan na pandureta sanggin makante gi ultimo na haani. Gana biyahi na man palangpang magahit. Zafia mafaisino. Hafay si panduretas kumeke eleg niya. Hafay si ozuus na Pellegrino kumeke eleg niya. Pues como tetsa haw na tetsa debe yung tungo todo hafay no kumeke eleg niya. Guaho gini ni finana gwegwe ko ginibisidad mapafaisin instead take kuno na usia. Jauh tungo inepisa hafan auto week jangin tiu tungo. Pues i Pellegrino na kumekeling na gifino English pilgrims no sa enegui si Santa Maria si San Jose maaatan siya como Pellegrino sa manahano gihinanaw niya man manaliligaw no saga ni para ufanyago si Santa Maria. Manaisaga y familia. Manaisaga y familia hunggan. Lo después si Panduretas, hafa kumekeling na Panduretas tatungo kumanta. Lo kuntingo hafa kumekeling na Panduretas sa zibililing na zi tambourine. Lo tinesesaryo na tambourine na masya hafa sino na palangpang. Pues angin kumanto na pakpagi kanay man malago. Ang taja musico par hafa na dandan guaha na pakpagi kanay mo yung celebre mafanyagunya in Niño Jesus. Golf importante ano na tiningo Siñora sa palgo libiano sinya mahan how instrumentos ginin Amazon gua hatenda siya lo antes timega taigwano gua belambatudzan buenti engin rikuha gua hagitala mo lo gichempo na español and I'm matututo en esti na costumbre timega timega taigwi so usa masaya hafa sinyo na palangpang hunggan. Hunggan dinan siya Siñor lo necesita ta atanin na jangin malagwi no famta esti na tiningo dani costumbreta como man Chamoru he masya tatuma ginin manu esti magi komagahi tat koftungo hafa costumbre niya imanay nata antititititis na tempo la neman manai no esti na hinaso dan esti na costumbre hafa bidane manay nata ta embrasa ta tuktuk ta agradece para una maguf para minawlekta sampata celebra imafanyagon Niño Jesus sa tatungo mas potwiza no pues ganyan este Nubenan Niñu este gwi necesita ta chokwi todo se ni mau umohong ya na hunggan pati este gi costumbreta sa hunggan pati este gi costumbreta ni man Chamoru siya necesita na tana famta tana open gwi hujung ahi de sumen orgadesi halumigi mazuus i halumigi matauto ne sa paugo na tempo mapraktika Nubenan hunggan lo ang sinya unlangus hujung ikantan Nubenan Niñu di komunidad togwi por favor ta togwi esti mapus na lunis ukon ni magad esti taw siya ni pago matututun afatay mano para fan ejak ni Fino Chamoru pues una sauna gi finana gweko ni lingwahin Fino Chamoru una sauna kultura de esti na tempo gisakan una halum Nubenan Niñu pues ufat na gwini ikanta siya jokon ni de watu gi museum Siñor ga man staban gi san hijong do na fangante famaguon pues inke ukon ni halum sa pangpang podungon matmon ucan pues de por sí ben famamokat kwatu mas esta i plaza de España no lo mampotgon i estudianti ato nalik ko basta sa tribiahi buenti lo mangante famaguon sigui ilelek ko ne na necesita ahi estati parehalom kwatwa esti na tapoli i hiningeta i costumbreta i finota necesita talangos daw mahungo pues idi hawo gini na siyempre mahuto semestre no gini universidad pues wahaso na be fama na gwi entry i semestre na tempo maagang gifino English intercession pues este na grupon famaguo lokwi be praktika ni Nubenan Niñu ikanta tunga mano na bayo koni gwatu tomom be koni papa GVB jabe na fanganta gi san hijong jabe famamukat pwede ati Hunggan. Yabrita from Benidoso na pwede i lenguajita i costumbreta sa bonito tu sa hunggan sa hafanay na parata na silencio i famagonta i bosta i halomon kwatu. Zahu ibidar mo Siñora.
Enggak. Enggak. Necesita tala ngusudong basta nesti ni ta fa no gi fa magun magot na tala bi kwat ni eskwela na sinyo fa no gui. Hi la ngusudong don fatta. Don fatta i fina na gwemo ni finu Chamoru na hunggan makon perpendi zaman ejak magahit gimana gahit. Pesue epo kam tutodi ni manik kumu asingha in tingo mas pedikantan Nubenan Niñu Pinonya si Dr. Babakwa asa jang gino malu gi YouTube Google ade por favor di kantan Chamoru ni para kantan Christmas sa gaigi ha todo gui mga kanta i kantot ta siya i mga kanta siya si Johnny Sablon gaigi di Funto Jimmy D i gini ni Islas Marianas masem bonito na kanta siya jen ekongok jen praktika lokwe no denancio din hunggan denancio sina time ano na sina ta epoch sa and I ti católico jo pues para guaho gaigizo gi hizung megaina estina hinengi cielo gof zahu estina costumbre sa Chamoru zan gof tadung lokwe I fino Chamoru gi estina patigi koturata hunggan sa husangani estudiante ko siya angenon gof atan I palabras ki Nubenan Niñu zan taigui na tinaitay siya ni mapula or ni pinila sa pale romans and otro like maski un ciento años tati na tiempo like interesante sa gifino ingles is on your word choice sa atan esti na palabra minakahadza lo otro Chamoru siempre mausa satpadota sa uno gofanok na maadzaw esti en español lo esti otro uusa I features gi lenguajita za haarekla ideha intiha adzaw palabra lo haarekla za hafatina si ideha mas kalengi holami lenguajita and so Kuguaha hinasomo por I taimano na guaha gof tadung Chamoru zan gi estina untung apa senyor estide sa pudino ta fanon na gwi sa fanon na gwi lokwi lo sigwi to di tempo sangangan ni chef magun na masaya estina palabra ma aluk na urinat gini in Espanyol lo tatsuli estisya na palabra data na ijokta hava taimano ma pronuncia I palabra ni gini otobanda taimano tana na jini tetsekta siya bulat totsi se jiliknya affixes gifirota tetsin mena tetsin tati isan halum na totsi siya paro tinilay ka sa paro na mas na hunggan tana Chamoru esti na palabra siya sa matumagi gizahita lo guaha na iloki antitis di por si lengguahin o finu itaw-taw-tano hita itaw-taw-tano iman Chamoru siya jajangin Signor ekwa de miget be agango miget pa gua lo nu guano nungo ke nya finu agolafun guano nungo ke nya finu hunggan por favor hava tiningo mo po di finu galafun sa gua tiningo po di finu galafun na finota ni finu Chamoru zo antitis na tempo lo sangi na finiho ti todo umuusa antititis na tempo I filo galafun. Hunggan. Enige kaleng un guaha un español ha menciona na enau kaleng un lenguaje entre iman hoben tagwi lalahi siha. So and denancia na ipumalo ti makumperprendi sa kaleng secreto. Hunggan. Pues dangin taatan siguro nagwaha palabrata antitis na tempo no ni jangin por ejemplo atana pau na ani uri bisa taw ni eskwela gi universidad sa para o babay o matsule examination gi otro semana no pues usangangan ni na siya ileko finota pago ang ginta usa I finu Chamoru leko gungan orinat hasu na ginin magat mega ginin Espanyol nito kumekala darata usa I finu Espanyol ahi todo adu sa I palabran kulot ko guaha antes ki finota palabran kulot hunggan
Jajang gintintingo na ikulot, ti parabrata ikulot giminagahit, hita ta usa ena ikulot, lo hilet di por si adyo na palabra ikulot. Perfecto fino ta ihilet. Pasusangangan ni pamaguon na tilele ko mga mausa ikulot, lo tingo nagwaparani numero, isistema numero. Guaha ijota di si antitititis na tempo, lo tau usa inuevo pago na sistema ni naayat ni gini ni Espanyol magi. Pues mga matsanda estina lingwahi sa takeki guadok nihi sa taketungo mas jangin tita tungo po di lingwahi ta mismo lo mga sumanda estina lingwahi tau usa pago haso na masya ilek ang ginilik niya i Espanyol no i de por si i palabra no tagwilik na kabalyo hita ta na kabadyo tatsuli i palabra azul data na asut no tatsuli i palabra amarillo kwa ko pununun sa gifin Espanyol maulik lo para hita amarillo pues tatsuli estina palabra siya data na ijota ta usa Fiu sangangani na imasam ko na padgon ho si sumahi. You know sa husangani ko inesti sa hatsutsuli fino Espanyol gi eskwelanya gi JFK eskwelan takilo. Za you know guanabi I have 5 senso esti na palabra mismo fino Espanyol lo ileko lo bunitunya gi ilengwahita kino ilengwahin niha. Tatsuta gi nexa gaga. Hunggan hagas si Espanyol mafatitiness estilo mangetnya i finatanas Chamoru kino i finatanas niya. Sa hunggan at todo tempo usa i palabra comprendi. Mi comprendar. Lo gifinat Chamoru comprendeku. Mas gaishenti enno. Hunggan. Hugo kon fofoni zani sinangan mo Siñora. Za mga madzuti adzuna ima adzona palabra siya kololotnya para imanyainata sa hagas mauusa. So na respeto so Siñor usa kolot gi estina banda lo angin guaha otro bidada mo taiguhi bantu un poema pad un chant Siñor usa hilet. Champu sinata na famadzo na itaw-tawta no atsu i tadungnya na palabra siya lo na irespeto lo ko'y parimanam ko. Unggan dinansihan bueno. Jesus maasin bueno na kwentos mo Miguel Hussein agradasi ninguém mo ni no ben mo sa para un hasu eno sa pong konsidera na maulit na mensahe eno para todo i umuusay fino Chamoru para adim kumeke tungo lo que para fan ejak do mausay fino Chamoru estina lugar ese islata winigi sa Guam necesita ta hasuji na jangin mapus esti na lingwahi idi por si idzonya gaibi gwini na saganya gwini esti ifinu Chamoru ti kumekelik na pausaga gwini do na ano na ginin esti ginin i Chamoru siya esti na fino banggay fino hit perfecto fino ifino ta ifinu Chamoru ahi ti fino otro banda ta gizelek niya o dia manhutong nga janeji afanaling na finatinas niya na lingwahe na fino tagi pidgin for example or after Creole right na klasen lingwahe ahi hagas guaha ijota ifino ta sa kwantu amigan man matugin in otro lugar para umailo sa maatan ilingwahita zapailig niya proof isinada niya ilig na perfecto lingwahe ifino Chamoru ahi te lingwahe otro banda. Hunggan no denancia sa kuhaso ileknya hunggan guaha un gofmatungan na linguist ginin Alemania Germany san hunggan un wini hafaisen wait so is like taiguano na hafazu like ko estina palabra mas Chamoru sa uno ginin Espanyol y otro Austronesian zan ileknya linguist well giminagay for linguists we don't deal with which is real, they're both Chamoru. Hunggan sa bagay todo gihalami lengguahe. And so linguists don't gifinotnya do value judgments about the language. So hunggan so ilagnya no maulaka todo. You know ta estudia ha.
Okay. tita huhusga na, TST kalangon inatsay igin na Hadzi Mas Chamoru Gwini. Unggan makahit But- sino. Pues taho Those- taptig dispensa go ahead. Hunggan. Sino? No, hunggan sa Guaha Finaisin siya ginini umeeg. Pues ay basta. Yeah, hunggan. Lo, engan gua otro na malagwa sumangan sinya, lo, esti puri Nubenan Niñu. Unggan. And so, esti na Siñora Lillian Cruz, sumasaga gid sa California, sidus masi Siñora Lillian, za hafaifaisen, was it only women who performed the Nobena in the past? And who decided? How was it decided who would perform the Nobena? Este pago gi into I familia. Guahana biyahi na ilig niya I tetsa, jangin tetsa isaina, haatan ni pamagoon niya za ilig niya hagu, guahana ba naling niya hagu sa hagu masamko. Lo matulay kay I tempo, no? Kumu sige mo na I tempo, za I interesaw, nisisita tahaso. Na esta ti pareo antitis dan pago na tempo. Antis, sinata ikungok sinana isaina, Jangan nilai niya hagu ya gau patika za hagu untetsa hagu tsuli I afatay manu para un fanutsun pontu sa Nubena lo pago na tempo nisiton atan haji interesaw sa jangin un sanganya uno gi famaguon mo guana biyahe na tisiya tigwiza interesaw ni para o tsuli esti na hinengi za para o tsogwi esti na kinalamtin I para utetsa Pagwi finaisen mo ni ko famalawa na hunggan entities na tempo gihinasoko. Gihinasoko yes, gitiningo. Taja na uli mas na lahi I tetsa. Pinat famalawan I tetsa siya. Esta sige mo na I tempo adyo na ulili lamigay esta nalalahi na tempo. Man tetsa ja. Por favor, sige buwanti maulig na ora na bewsangan. Na ahi tipo di lahi pataalog tetsu. Tetsaha. Por favor, hunggan. Este un anuncia para I público. Por favor, hunggan, consigue señora. So, Hunggan. Hunggan ka na palabra. Za, ni na malilinig ilo. Wahulok we. Tungo pa implement lugar. Este I lingwahita te edzilik niya gender differences. There's no gender difference, right? Angin parewa atanay palabra tselu sumaga masya lahi tselu mo patpalawan tselu mo taja ene tsela logwano hungok tsela bes parewa jani tetsa taja tetsa ha sumaga I palabra tetsa un usa di para ilahi jan para I palawan lokwi lo bira tatigi finaisen niya si Lilian enigwi tiningo I senta ja magay no li antis I lalahi na siya para o tetsa siya para o tinija inubena. Todi tempo famalawan na ulili magahit jajangin lachi jo pat ahi tipo lachi lo tiutungo penti sinagwa sinya umopieno ni mas gai tiningo pod este no jamunget sumanday eno nahunggan ang sina tempologi experience yakku ja ai mam tempo dito message na tau dedi dua manahanam todo waktu sa tamuning manana Mr. PT jenti atutu sa sanay no bena jan nu watiten di no bena siya ta senta ja no li antitis gidi nikike dumangkuloko esta I anigomai ida tu sa gayid esta amko ju no li ilalahi man hujung magay jamaulik Suben mauli sa todi ji mantecha na nalai ulili na gaigi muhujung gini ni corazon niya na para utetsa ufantetsa. Pweda mo no opi I finaisen mo Lilian. Si Diyos maasi. Si Diyos masi, Siñora Flores. Ay, de hunggan import maulik na un menchocho na eno puri tetsa sa eno un and I ufanagwi tauto na puri historiata. Zahufu managwi podeno I tetsa sa eno un posisyon gi champon anciano na I Espanyol madiroro ga todo I kulturan Chamoru ni tizaniha
majujuti esti, maprohihibi esti. Ifamalawan gui hinachampo kalang manay podet na gi society, gi komunidad. Sa pues, gimadzuos mas giadzuna champo puri lalahi siha lo izoku theory zan megay otro na mahahaswesti lokwi. Ifamalawan Chamoru tima accepta adzuna tinadza gi komunidad. Na engenesti na gumadzu sen importante para itautauta mo na gi champo pues debi di guaha lugat para hami ifamalawan. Debi di guaha lugat para hami. So pues ifamalawan mafatinasin maisa siha adzuna posisyon, adzuna sotsu para igimadzuos. Happy na somo put esti. Hunggan comprende apa ilelik mo na i-disperse si famalawan kulan siya giginin siya muna hujung esti na hinengi para ifamalawan para o fanetsa no ja siya kumalam tini magahit mapolo ano ginasunya na nanggapan no sa nisisita lokwita panaw na gwini gihalo mi gimajuslo gi entities na tempo nisa tasangan di mas pod imisa non hafa tembano na makonduduk ta imisa gigimajus pura ambi entities Fino Latin na antes no e después na sige matulay ka mo na sa Fino English e después na mudong Fino Chamoru guahan na gimajus pago masasangan ni misa gi Fino Chamoru jamauli kano lo hunggan dinansya amige ifamalawan siya zaman medgod inasunya sa purapa magahit na rason na natisina ni famalawan ta fanhalum ang ginigalom gimaju jati NYS Teresita Concepcion esti na janggin para minauli kita utauta para minauli todo ikautauta gwini ifamagwonta ifamilata dan todo hey hapa natisina ni famalawan tatsogi hapa natisina ni famalawan tapanhujan tatatsogi iminaulik para ikomunidad iminaulik para ifamilyakta pues yung ganigimaju samaga na sumen medgod antes man manyaw to di famalawan sa matutuhon ajilig niya tetsa siya manunusa Nubenan gitiniton sa teoria ilalahi man tetsa antitis na tempo tada no li ilalahi ifamalawan to di tempo liliit. No, hanggang si Diyos masi, Siñora, si Diyos masi. Okay, otro na question ginin uno na tauto ni Umeega. Kodiput si imataytay niya itetsa sadik pat discuss. Kogwahan tinay na costumbre na sinadik podesti sa gihinasun tauta, debido fanyadik todo itetsa siya dyan gwaha problema ang ganyating lo. Hafa ihinasun itiningomo podesti. Nisisita tahaso esti hafa na manmanana jujute hafa na manmananay tayo janggit usasangan por ejemplo nita aluk pagu elisado pues sabire tatigi basya hafa na Nubenan kalantay gui ejung konsidera na gaygaw gui za una atad ihinananaw niya si Santa Maria dan si San Jose jung sesenti ju galum corazon mo lokwi anyway di por si itetsa ti David yung sadik zangen untuk tutsa Nubenan ti David lokwi don go dispasyu sa man maigwi tawtaw yung me kumukaw no lo ginagahit na ata na ilisado na tempo ambri ade zangen ti jamu manucha lisado sa malaga no na sadidik lahat si na hinaso sa zangen unsanga ni misteryo siya nisisita ata na dong kusubera na gayki magahit tay mano sinintete na si Kristo anay makasitiga gikiluos na itempo son makomprende nyo me kung kipas ihinananaw niya imisteryo ahi tipaw tsadik Nubenan lo komprende lo kwit na ahi ti para o sendis pasyo sa elekta siyempre
ang gintiban. May gitaw ta mga hulod sa manhonaw, no? Parehan ni kanta. Guahadzu na mga kanta mana sadididig, no? Sa urasona, no? Nagagaygi galaminasok ko sa ginuay ko kestisya. Ipo fanlalas tadig man mo na ho dyan. Lo hafa sustansyan niya ni eno ipon nobena sa punna sadidig. Guahana kanta, tay bidandan panduretas. Mauli kan wejilingin na gifino English, no? Ito na daw niya. Jan is on a tempo gifino English ni pun na lasadik di depende gihapa na klaseng kanta. Jangin magahi na kanta tay gui pudi hempli dandani panduretas malagwan no na lasadik kadju di no. Pues depende gi ite chapa go. Ikan taje gui usigi no sasangan estina kanta ikan taje gui ya. Kulan kalan edzi paraw nina maigo paraw nina kat may ineni sa matfongi maigo niya pues mungade manat sa digneji kanta jigwi depende gi hapa na klaseng kanta unka kanta ajuna sinya on aluk na latsa No, maulik señora sa hunggan sa una hahasu i umega na debrita considered and hasu lokui I sinenti gi holam I kanta I tinaita afecti ha representatives ti palabras ha pari megaya hunggan esti palabras latsay palabras so pues sa esta kumekimapao I kadu esta kumekimapao I panalos lo una hahasuhit na kuha historia sumetseto nesti na zani hinengi pues hunggan so itetsa lokui debidi ha laknos ennaw lokui gitinaitanya tipo dai debidi beto guesti gi 15 minutos so sino syempre man lolui tautaw no guaho no ay Iya inubena ne ejun webi dias tenga inubena parewa janili saje pues kada un ekungo da sumaw na o ginubena ekungo kalegya ifineni na nahaani hafa biyahin niya si Santa Maria si San Jose gifineni na nahaani istorya esti sinangangan niya o hafa biyahin niya. Pues ifinegi na nahaani, estegwi istoryana si Santa Maria si San Jose, isigundo nahaani, iminatres nahaani, ekungo. Ja un tuli halum todo eno, hagungi halum eno, na ja un konsidera, ihinanaw niya, na esinahaani stigwi bidan niya. Jan esigwi sinentin niya, esigwi minasapit niya, esigwi no minagof niya, ane man yoda sagan niya no ni para ufanyago si Santa Maria ja matu Niño Jesus pues ahi ti tabire talu tati ti para tana sagdidik inubena no estiloki 20 maulik kasangan dididi po di kanta ta lumas antitis na kanta ja sigwi di pursi magait buhonggi esti sa experience ko fiuan mangan waha na tempo mga kanta tetsa Jama uusay ejilik na ongo nasal na klasin style of klasin kanta no taygui jamaica gay antis eno lo mano no maga lugwaha siya na tetsa no ti matatiji eno long tungo hafa gwaha uno estudiante ko na semestre afafay sino Siñora pa no gama patay mano manganta gui na klasin Gui na klaseng presentasyon kanta iyan mauusay guing niya sa kalanman ongo at mga kanta. Pues tuhonggi pat guna niya Facebook sa magay ganyan kantazi. Duro manatsat di sa timahonggi likuhunggan. Likulo pa guna tempo migay niya esta na manasuay na hinaso. Lo enigwi perfecto antes na klase matuto binite siya. Imanga kanta gininiguing niya. Ja sumena man sa ni kay mano tinakilo niya mahagua kay mano tinakilo niya lo talu tati por favor jangan intay inubena hago ni tetsa di por si un tay anti jung comprendi hafa para un tay ahi ti pon siga tumatay mo na jang pronunun sa palabra sa lusot mo siyempre tumay bali tinadudot mo kamutetsa.
Si Zeus Masi Signora. Oh, umeega loqui si Donald Mingiola, zo Okay. amti sa ipan. Okay. Niya Biba Siñora Teresita Flores, Biba. People. Signora Goff Maulik esti isinangangan mo na hafil elek mo put sinadik na tetsa sa 20 enaw muna tat hinasu iman hoben podesti. Sa tisinyo who song in sadik or tisinyo who tutsa I nobena pari lasadzu patodu adzu taiguihi bedadan niya na I bisagwalako pari nanahu biha. Was importante esti na na tanakatma na klasin sa hinasu pari man hoben sa malago hit no na the epoch na ta epoch iha. Katga mo na esti na kustuin. Engen guaha nobena pari familiamo, engen guaha lisadzu pari familiamo, so wigi Fino Chamoru put favor. La Fino Chamoru gesti said, so pues hafe mensahimo para esti man hoben ni man interesao nu esti, lo buenti ti man capaz ki lenguajita or ti man hay confianza por esti, so hafe mensahimo. Bayo jangin interesao magahit I manhoben na kasi malago tumetsa. Paraguao taza mas maulik por favor tatiji edzi I tetsa. Tatiji uno na tetsa gi komunidad mo. Faisen I manay namo put hafa di pursi I tetsa para utsogi hafa bidada niya hafa sustansya niya para untetsa. Jangin sumed interesao sa magahit na malago, estigui fere ki pau ekungo, maulik zangin guahale blon niya lokwi para adzu inubena. Sa kosa ki zangin an ekungo, itetsa at taite hujing ipalabra siya, gay ginon aatan lokwi ipalabra siya gileplo. Ahi tinungo ka, lo undili ipalabra siya. Enigwe di pusi taimanu ni para edza ilengwahi. Tihu tsatsanda ipufanawi struktura zanapatay mano I gramatika. Lo sumen importante para un edzak itay mano masangan niya. Kungok zan atan zakosa kimentrasone kungok ipalabra siya. Ungili ipalabra gileplu. Zaginin adzo na sinya untungo zahumujeng autetsa. Na zangin munga por favor an haji na tetsa pentatisi. Necesita lo que comprende hafa un sasangan. Ahi te pon siga pronuncia hujung sa timananay tayo gano ng namanda. Necesita comprende hafa edzu ilelik niya siya ipalabra gila blum nobena. Kosa kisinyong senti gininyalong korason mo. Jajangin un sangan ano gimata mo na untungo hafa kumekelik mo. Anak piniti ano ka estagi boss mo. Nakulan na peniti I istorya zangin haji na afa na nobena unsasangan. No, hunggan maulikan now. And Siñora con tungo sa membro haugi Kumision I Fino Chamoru, lo 24 tiningom put otro lo kogwaha gwinaha resources para adzuna familia siha man interesao na matutsay nobena gi Fino Chamoru. Este lekmo na gua video no gi YouTube fanan, but kogwatin ngomo pud gwanaha siha ni sinya mausay komunidad pud este. Untung apa maulik na hinasu lo guaha leblun nobena siya gi komisyon hunggan lo isigwi na ilalikod jangin guaha mohon ne jisina ma ekungok tayguni pago jangin pud nobena sa gosmaulik este na tempo pago likta pud este nobenan Niño Jesus jangin guaha tetsa urinisada utinaita inobena ja uma ekungok ni pamaguon jo mahungok an masyat maunus siya na manggay no taybi pago idistitutuon na sa ito mo ititinituon itinituon después kwagilig na sa tinadajud di genaw na tinaitay siya pues estahin nitum ifinakpo manmamakpo na tinadajud maulik janging guaha ja maulik na inaso senyor nanggapan jabe
Zabe ketungo po di komisyon za sinya masyaben fan atagwi man manusa zaben fan zo open ne zo hongga taimanu zangin Nubenan Niñu taimanu za sinya manhalum za maekungo za matatizi Nubenan Niñu Nubenan Santa Maria maulik ano na inasu amiget magay pes be epo ki komisyon sa enigwi bidanya bidadenay komisyon ipara managwa ni ano siya naginaha pada adzu imanggay interesa man manungo ni lingwahi ikultura jani po di historia di taw-taw no lokwi. Si Jesus maasin weno na inasusin. Oh no, hunggan sa no sa hogu megay tiningo mo tekno how podestisia zangwa otro lokwi Siñora Hope, Siñora Rufina, si Dr. Sauder hunggan. Tiu tungo 20 titetsa si Dr. Underwood lo megay tiningo niya lokwi syempre podesti. Hunggan siguro lo hami sinabaysangan naman yami ni member di komisyon magahit aday na sina ahi tipo di pumanido dusadzu do jagit siyang kao sinasunmizo na bumanido dusadzu pues po lo hamju lamon do intingo hafa po di lengwahi intingo ahi timanggayam di halom za pagu intitingo ilengwahi in edza na esta man proficiente am lengwahi jani kultura jan kun todo ba membro ni man sem proficiente po di historia ni isla jani tawtoy tano. Maulit man. Okay, Señora, este último na question. Ginin ask Benny Anderson, half a day, Benny. Elect niya, gofdzanya esti na costumbre put ilimut, zani hagon nidzok za mausa pari balen. Za hafayfaysen kung tungo ngayon na matutuhon esti na pati, gi kultura esti na costumbre, na man elimu di tawtaw. Untuk nga Benny, based on nga talent experience aku ane istal tutun manaso no gidi nikikeo esta no matsotogi jama fanyago tu de gimi 946 pues binin eno na hinaso na sinabanti bay alok ututuhon kumumprendi zauli na enigwi bidan mamami bidan ninday taw-taw kwam Chamoru siya ipofan elimod bueno 25 anos esaw tatiti di sinanaw biya para ihalom tano manaliligawan sa sinanang biya loki zo amtine lo tiupatsay tinanong janggin para amon itinanong po sa agogof eskohi po janggin na koni zo na tutungo po estisia pero 25 anos na tutun 5 anos radyo na tutun lumii na hunggan ilimot disti adyo na tempo matsotsogi mauusa jan itinanong siya gihalom tano jan gin masusedis ti mas amam tati jagwahat tumungo gano hujong por favor esti insisedi gimapus na bernis gidia dos gini universidad uno ni sa SG na hinaso SG di por si ente por para representa taimano janggin tagok ti esti imafanegunya Jesus no ininyo Jesus pues kwa una nabilen lo esti nabilen magahit in isa todo lumot gwa in isa galat jabe sanga na esti insanga ni estudyante po formana juda do matungo hafa di po si esti na kultura jan hafa na kinalamtin ni parong kahat i bilen o Nubenan Niñu. Law no in isa ilimot. Jabubula lumod gini na isla ni sita un haluma ni un hat migalum tawno. Tintit kami kalik na tatinggo ma na paro gaygi limot todo. Ni sita un hat migalum tawno. Do na digaw estisia. Si Diyos Señora, hufanunui umeega letrotu gini ni Pengan Menagov Noche Buena. Esti halaksa. Hunggan gini PDN. Hunggan, si Diyos maasi. Gof, enaw, what's it called? Enaw na pati ilimot. Gof zahuan sa, esti na istorya po din na tibidat. Mega na tawtaw, gitodu, itonu, masasangan esti na istorya esti na champu.
mapupula gi lengguahe niha dumadanya zani kultura niha zani limut zani otrunai na cosas natural gwini gi estis lata adzu unu na manera nai na mafatsamomoru esti na historia sa taza niebes taza snow you know pues lo malago how mo nagatbo so hunggan beni buenti guaha familia en Chamoru like 200 años tati maarekla igima isadagani ha so pues uno na patgoni leknya tata kaleng sat pagu esti selengnya tata Hano zafan hano fan limon nita na bonito nita na gatbo esti hunggan Ay, senyor, jagi minagahit. Sige man amko masasangan po din Nubenan Niñu ha. Nubenan famaguon esti Nubenan Niñu. Nubenan famaguon. Itutuhon niya esti ifamaguon pinarsiya. Jamaulit no sangan no. Ifamaguon muna fandadan niya todo i manyantus dan todi pumalu ni manyasaw na ni para umaadore ninyo Jesus. Alusutimo siga mas dumangkulo ja ajo na siga mas mana jiji mas no na jiji gaga watu man manaligaw ni gaga jan todo no siya lom gimi na gahit Nubenan famaguon este Nubenan Niñu wow do estigwi guay ni ngo ni manom ko antes nagwahan naguma tao gitutuhon niya guanay tatimpot ta na makahat Nubenan Niñu ipo matutuon lo después sige mas ma-extendi hujung zamana famta mas Nubenan Niñu inili estisianos na senyor iman malofan siya man malofan siya na puengin minago funi hunggan ya esti ginin 2019 esti na ya mambunilito ibulen Siñora nikinari si Zeus masi ano na punto put na esti no nobena de put sinay parifamaguon iman hoben Kofi importante no sa enau explica megay put esti no sa hunggan un nai ifamaguon tareha para esti kosaki sinya masyente na esti ihinengeta esti belenhu lokwi sa hunggan para megay na costumbre kolonya antes na tiempo iman hoben man gigi otro banda zani manamko iman gaidat gi esti na banda lo sinya mandanya familia gi esti na costumbre na suli esti zan guahad didi na creativity lokwi ifamagun sinya pasangan kosinya ta usa esti na klasen hogun kosinya ta laskwi esti na klasen gaga maulik senyor lo paugunay na tempo no gwa data tagbabwenti sa tisinya man da lumon gwa na mapahan na edzi gagigiten da za enaw na no sa ipresiso magadi po makumple po mesan Nubenan Niñu lo giminagahi de tradisyon ni costumbre hinengi hujung jan aligaw ilimot za adun usap parong kahat ibilem hunggan ay si Diyos masis señora and so malagod sa esto hoko ki chempotelo malagod zo na be naihaw lugar na pari iutumo na mensahe mo na pudesti i tradisyon esti no costumbre zan ipresisunya lokwe Fino Chamoru so por favor hita necesita tahaso este todi tempo sasangan jangin magahi na umfrafta no gigal person na sumem man sempre si na grupon tawtawgus preciso i finota preciso ningeta za ni costumbre ta necesita ta chobi data fakta necesita ta kalamtini data sige muna utunga na bula manalum nuevo na costumbre otro siya na fina na lo munga man malefa munga hit na tafan malefa man haji hit munga man malefa ni hinajeta hafa hit na klasin tawtawgis da todo dumadanya ifino dumadanya jani kultura dumadanya ejiling na paa kultura ginin magahit ori not ginin ifino otro no palabrata para kultura
Ikusumbreta paa. Ipaata. Ikusumbreta. Pues ang man malagom dyan ng manteni to di tempo za ufamta. Tanahano mo na ta epogmas. Nisisita ta tsowi. Sa hita ni man amko. Besangani ham sa ginti maliin ni man hoben. Tay manu matsowi. Pues hita na fiata sangan na estay manomin na gaigi i hatson. Hamdula mun pago. Lo nisisita ta fa nawi. Hafatay manu. Tanaanok na hunggan. Preciso ipaata, ifinota, dan tuodi kinalam tenta como manauto i-Islahit, i-Marianas, dan man Chamoru hit. Si Diyos masi. Kung bonito to ano ay sinangan mo, Siñora. Si Diyos masi. Bien, Professor. Hugo Fagradesti how, ifinatomo paugo para este na episode za megay, what's it called? Todos si maeega magofgosa este na kompensasyon lokwi. Za hunggan siyempre guahama 555 sinyo ang kumbida tati si Siñora Flores para otro na kompensasyon sa guama sasangan na zaniha i-boss mo, itunadamo sa, you know, sa i-boss i-mambiha. Hunggan, esa sinaidad ne. Jangan yung tutungo ha, winit esti na idan, ipuri fino mo. Ant yung tutungo po di kostumbre mo. Ant yung tutungo po di paa mo, jangan mano magi. Pues guaha problema. No? Lobe sangani ham tu kwintusi man amko, mientras manggagaygi, fan manungo, fan exact din ni manamko. Zaman amko, mungambi manataw ni itiningo midyo. Munga manafan mamaloy manhobin sa pudilatsi matpronuncia ipalabra fanawi za udinansi. Fanawi respeto. Ta respeta siya sabi sa ngani hamzo. Siyempre man marispeta lokwi mas. Daw nisita tanaanok. Daw maedra ibidadata. Para minauli kiminago. Ani hinengi ni tataw-tano. Itaw-tay Marianas. Si Diyos masi. Viva Chamoru. Viva! Este Fanachu este episode Fanachu todos hamzu guanaw huzung ni umeegad zan umeekungok si Diyos masi talo. Adios. Esta ki manalihi talo. Adios.